Dutangiye nawe tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umutwe twaje intwaro wa M23 watangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC ne ukomeza kwinangira umutima bukanga imishyikirano uzafata n'umujyi wa Goma. Ikaze byatangajwe n'umuvugizi wungirije wa M23 ku rwego rwa politike Kaniziyuzi Munyarugero mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu gitondo cy'uyu wa 10 Ugushyingo 2022. M23 iherutse gutangaza ko mu gihe imishyikirano na leta ya RDC itashoboka ingabo z'iki gihugu kigakomeza kugaba ibitero ku birindiro byayo nayo yiteguye gusanga umwanzi ahaturuka. Abajijwe icyo uyu mutwe witwaje intwaro washakaga kuvuga, Munyarugero yasubije ati aho yateye aturuka arahazi ni naho izarangirira. Ingabo za leta zifashishije indege ebyiri za Sukhoi 25 ndetse na kajugujugu zaturutse mu mujyi wa Goma zerutse kugaba ibitero bikomeye mu duce tugenzurwa na M23 muri teritwari ya Rutsuru. Munyarugero abajijwe niba M23 izasanga izingabo Goma yasubije ati wayimenya rwose, ariko gufata Goma ntabwo ari cyo cy'ingenzi, sinacyo cyihutirwa, gusa amatwi nakomeza kwinangira twebwe turumva iby'amaorganizasiyo mpuzamahanga n'ibyo abakuru b'ibihugu badusaba. Icyo biyemeje ko ari imishyikirano turagitegereje, ariko kidashobotse ku bwabo rwose ikizakorwa namwe muzaba mukirebera. Imishyikirano ya leta ya RDC n'imitwe twaje intwaro izasubukurwa tariki ya 16 Ugushyingo i Nairobi muri Kenya. M23 itegereje kureba niba izemererwa kuyisubiramo, ariko ngo nibidakunda amahitamo azaba arayintambara. Hasta la vista.